Hai menaza ting choma I awang riame zaina mai go Zeme news man sage hai menaza klum. Mai kre ke Zeme ting kum chana jang kai ke chum ma mai ting chua ke de reguman sa Zeme ko ge na ina hai mena hange polia ge de radle. North East State Assam Good Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma says North East State Assam get protections of children from sexual offense POCSO gu ek pse hindi chai suije North East State Assam ge mpe mirame thaugume mpuimi tingkum kum krete set jai tingkum kum kreme daigene pangkang ko leine je no hange luma kesuruk lungne zemena mpe nungme chang maje tuangule je Assam Good Chief Minister ne sale zaine Assam Good Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma ne saje tingkum kum changna je surukum ge Child Marriage Act tingkum kum kreme dai jai tingkum kum krete set gene pangkang ko mpuimi je mino hang lumak rap se hindi kani bchai suije North East State Assam ge mpe mi jai mpuimi mene hazo ze ngok lakte ze bamlus tu tingkum kum krem dai ze tingkum kum krete setne pangkang ko lein zam pe mi ze pe nung lein ze nim kam gule za Assam Good Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma ne sale zaine tetti bigdu Assam Good Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma ne saje tetti beting kum changna je surukum ge mpui mi tingkum krem dai ze tingkum kum krete set gene pangkang ko ram ze mino hang pe mi rame lumak ra hangye psi hindi kani bchai suije ai psi hindi ze te pangmak ze suije bam ra le ze ka chule kagne chogum Assam ge lung ze ai mpui mi tingkum krem dai ze tingkum krete set gene pangkang ko ze mino hangge lu le bam design du zaine pnai ne zo ze pikibo mena te higya gai ze bam lu zain du ai ze Assam gu psi hindi ze te pang bzi gine Assam gu Chief Minister za Assam gu government mena sa ze mpe nung za mpe mi rame chogum mpui meeting kum krete set gine za tingkum krem dai gine pangkang ko ze mino hangge lum le ne du piketing ke srup lungine nimwang kam gule za Assam gu Chief Minister ne sale zaine Assam gu Chief Minister na cabinet meeting tauka rob ge sa ze North East State Assam ge total population za zemna me ke zabam roge haiket ge 31% na Assam ge kumei rahang ge nam betting kum ge ne kumei mela muile 31% na ze ka chevle zaine North East State Assam ge aim pui meeting kum krete sa za ting kum krem dai ge ne pangkang ko ze mei rahang ge nam ziam pui mi pe mi na poi ze lakte gai ze lakte tui lak ze pedai chi bzi ge ne nam ko le ze ka chevdele Za Iran kade city of Kwai West Azerbaijan province kachibe bam ge anznai krike jing ka je skui tingkum chana jang kai chum thakmai ge gitei kan chibe magnitude 5.9 wang begina zemena me kring ting mina hang sna me chaidi dele je chu za jimna gi ke me mina hang hai me dai je hang hadai me ka zam dele je ka chule za Iranian kade gu Iranian news agency IRNA ne saje West Azerbaijan province ge gitei kan chibe 5.9 magnitude wang baje be bambam ket ge wang brun mak je area ka chamcham be za city ka chamcham be gram gi du ai gitei kan chibe je wang dele je ka chule Zai North East State Nagaland ge hanai kum tingkum chana jang kai ke chum General Assembly election bamra blam ge Nagaland State go Chief Electoral Officer CEO Nagaland V Sasan Sekar ne samrang changai bje nangnui haimna soge pawai de radle CEO Nagaland V Sasan Sekar ne saje Nagaland ge hanai kum tingkum chana jang kai ke chum General Assembly election bamra behang ge ne candidate changjaba me agent changjaba me za worker changjaba me government gu gari ka chebje nangnui election campaign tera hange kanang mei janang nui election lamgene pato nang je mbe ra hange kanang mei jai office tera hange kanang mei jai du ai government gu gari za tei maklu si ra hange ben te ni dele je ka chele jai ne chirun mak ja election tinge candidate changjaba me ai polling bam ra me ge government gu gari teilu jai rangkang pung kilu jai te je kam ne be crore me drugs rame du cham be crore me du pung lu ja wang lu jai du security force me ne pnui da gana ai crore me je sud nu le sister nu le jaka chedile zai Nagaland ge minister du zai election gu functionary changjaba me du zai du pilot nei limbre me zai gari ngau ikak sangbra me zai gari ge beacon light bam me te luwang ra hangdu lun magule jaka chele
Zaina tingtige gdei rei NATO chpai mgu General Pung Zebam bepe PTR Pavel ne chuna Czech Republic gu ka chi bepe President Changdai gu de leija ka chule. Zaina any report mena man sa pawe bechai suize PTR Pavel, a former chairman of the North Atlantic Treaty Organization NATO Military Committee ne chuna Czech Republic gu tetibe khammai ge President ka chi bepe Changdai de leija Al Jazeera ne sale. Zaina Czech Statistic Office gu report sai suize a former NATO Military General PTR Pavel ne ai Czech Republic gu President ka chibe pete rahange kahlit bige 58% prei pahange vote ngau dele ka chedele zane Al Jazeera ne saze Czech Republic gu chunate rabepe PTR Pavel ne pchute chugalu bchanga Czech Republic ge President te rahange pchute chugai bi bizigene zai pchu vote kai bi bizigene psui bisam pe ga dele ze chu za apu changdu Czech Republic ge daigum ze di chun to chu betar me wang changra me ka che blam ge du misonga ze PTR Pavel ne sake ga dele ze sali Zaina Muslim ke lang bam OIC and International Organizations of Muslim Countries Pakistan mena India country ge Jammu and Kashmir ka chibam za pnui hange gdei za lune ka sang bzigene teu ka klebe za chige ka klebe za di bibin to bibi za lamule za chu za chiruna mag za Jammu and Kashmir ge ai Pakistan mena pnui dei hange ai Jammu and Kashmir lune bzigene hanam kyana phungza di bibin to bibi za Jammu and Kashmir ge Pakistan gu hanam kyana spy me misonga zalale zakachuli zane gdei re Saudi Arabia za United Arab Emirates me bone Pakistan gdei gu capital city Islamabad me boze samrang changai dai ze Pakistan gdei mena ai Jammu and Kashmir India country ge bambe state ze lunei ze bambe ze sauni ze kagne India me ze pnui kangte lo ze rang changai dele za Indiaram Odisha state gu rehew kilam zai rehew lam gap suite be health minister Nabadas ka chebe pe ze police paimpenens nai kri ke zing ka je squeating kom chama zang kai ka chum tak mai ge Bazras Nagar Zarsuguda district ge pugugi mine ka beje zamje chuna Bhubaneswar hospital rehew ki ge lamuile ze ka chule zaina Odisha state gu health minister Nabadas ka chebe pe ze ka be pe ze assistant sub inspector assign le ze ka chule za chuze Gandhi Chowk tai Bazras Nagar Zarsuguda district gens 9 takmai ge tingnan chat kreu kuna ze minute himreu agum hige kapdele ze kachule the assistant sub inspector of police Asai Gopal Das ne Odisha ke gu health minister Nabadas ze kapkai bize pga ge kapkai dele ze kachudele za cheket ga daime kapkai ni me chima kagne police mina hangket ka zamle ze kachule za Asai Gopal Das ne health minister ze kabloge guli chuna kapkai dele ze kachudele chipo zigene Odisha ke ge chuna Asai Gopal Das ne I health minister ze daite be ne gimine kap me zaite char hange te me ka cheblam ge chin sirang ge investigation lose mak medla le ze sali Zane Pakistan country Balochistan last bila ka chubam ge bas gari ke dibe passenger zemna ge kem ze punglu ze gari nje ke sangze pe blog ge kaha mui ge gari gi gailu ze kaukui ki me gari ngai ke gai bigine zemna me passenger mina hang him re skui me pnui kring ting chai gai di de le ze ka chelu za chipo kaukui ki ge gari ge dibe bas ngai ke blog ge bas lung ki ge passenger me bam me mina hang dai set me le ze ka chelu de le za chi ge ngai ke gai ze mi to pet bigine zemna passenger me mina hang him re Kuimgu kring tinga runga ni dele ze chu za police personnel me bone chige mina hang chume chigem puinung mina hang ket za na poina mina hang ket za penung mina hang ket ze police men ripagada lus du chunaria mina hang srugmugu ka chai pumze ngodo mag zela rele ze ka chule ai gene na mai kri ke zi himre tingkum chana zang kai ke chum ma mai ting chuag de reguman salwai gai dele pi gai zang king gai ni mle ne ze to dele